بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنات تمحها وخالق الناس بخلق الحسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Samlit iwan puput jihad tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan anu intag anu langi sin pitung lapis langit iwan pitung lapis lupa sarta sia intag rizki sin kataan makhluk pia panjarinya duun na immanahud iwan sin maaslak atawakan takula. Lagi Tuhan baik ulungun, Tuhan baik kasihun, Tuhan baik ampunun atat kala inipun niya ini miki ampunkan niya. Mga umat muslimin, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in adlaw ini adlaw Jumaat, adlaw pagpatiumtum-tiumtumi sin umat muslimin, adlaw makaminsan pagpunpun halaw sinang kasimana in paid daniya supaya makasung sin pag-iman, makasung sin pangadji sin mga muslim hatat kala doon ha pakarajaan anuhin agama nila. Mga palanguan ha agama Islam, in adlaw ini adlaw paghahanong katan sin kat makhluk pia panjari sin Allah anuhin timatagad sila sin banguno in jumatu ha adlaw ini ada kunin mga manusia adlaw ini in kamatauran din kanila yanto naliligap sin pakarajaan dunya. In adlaw ini iyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di adlaw ini luhun in bumi, di adlaw ini kiamatun in dunya. Angkan na in kataan makhluk tumagad sila rin naman hapagkuha sin matasuwa sambil amo inasadya lumugum in matasuwa timatagad sila banguno in jumatuha adlaw ini. Angkan na rin ang mga hikmat adlaw ini in mga muslimin amo hindi sila masjid, amo in dumungog sila sin patungtong, amo in mangadji sila asupaya aun makawa nila pangadjian isut na magmumpaat mahingan nila luto di hadunya sambil paadlaw akhirat. Paaunon na to in pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal to in mattan pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na iniin sarayaw-rayaw luto hindi ka tutan yung hadunya sambil paadlaw akhirat. Nagyanin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya mahamulya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ay pagluto kamu sin sarayaw-rayaw luto ang pawayroon na sarayaw-rayaw luto amurahin mattan kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanguan ha agama Islam, luto di hadunya,
bukun luto biar pagkaon sa luto siya haun tampat binaybayan amin bangdun in pagmamuga mattan sinambok beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala sumambo lumuhay in katan pakarajaan niya bukun sa jariha dunya lagi pakarajaan niya dito sa akhirat. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Isyusyuin mattan magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan pakarajaan niya iban riziki an siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taod-taod riziki am hindi niya maabot angan-anganon at tawakan hindi niya iniubos itumon. Mga umat muslimin, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw ini mabaya ako ipatumtum pabarat ko muna maulimon kaniyo intungod pangangari pasunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin magat kita habitikan. Amuin dia mari katutan sin Allah sin Rasul nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin biara sin Allah subhanahu wa ta'ala nato panabi nato. Amuin hinang sin mga kanabihan sarta hinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta iupihan singuran iyakat sin mga sahabat niya kiaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ban kiaridaan. Amuyan tuin subay agaron nato amuin unuin pamanduk unuin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna in agama nato agama juko agama komplit agama siya mo hindi na makajari at amuin hilangan atawakan di na mapatut subay dukangan tungod kapag agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jukup mang jukup siya wayroon na agama duka indeng agama amurin Islamin jukup indeng doon pagibadat in jukup indeng doon amuin pakarajaan dunya in jukup in uno katan diay takad sin agama Islam. Ang patumtumon na to bangin pagbitsarahan namin agama amin ibadat ini pagyan sin mga ulama tauqifiyah unima na sin tauqifiyah turun day ha Allah subhanahu wa ta'ala daak day ha Allah subhanahu wa ta'ala maun panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na siya manjari hilangan di na siya manjari dukangan iban di na siya mapatut uno-uno hibalon dito kanin angkan na bang talilingunin ibadat aun ibadat tartantu doon sadya subay hinangon mo hawakto niya biya din upaman ya biya sin waktu Jumaat di kau makajari sumambayang Jumaat hawaktu adlaw Isnin atawakan hawaktu adlaw Alba'ah atawakan waktu adlaw Sabtu subay rasyariha adlaw ihat tinamuk klase sin ibadat damikyan di muray sabsyahi katunay hapuas sin fajar suway rasyahi tunay muhauno hawaktu niya biya biya sin sambayang day sa 5 waktu hati niya aun waktu niya suway doon hinangon mo tartanto rin doon kanya hati niya amo yan timparbagi ay sin ibadat aun ni sab ibadat bulan in paghinang kanya biya nalong tasin bulan Ramadan di kau manjari mag-ibadat hamulan Syawal amin yanong mumagpuasa ako Ramadan hamulan Syawal di manjari di siya tay maun sababing parda akan sin Allah suway ratuud din dito hamulan sin bulan sin Ramadan ang pagkita makajari magpuasa amulong ya puasa wajib Ramadan damikyan na paghaji hati niya di kau makajari mag-ukop haarapa sin pitsa walo suway rapitsa siyam hati niya bulan haji azul hijjah amiyating paghaji sin katan muslimin ay bima na hambok klase sin ibadat aun tartantu waktu niya aun tartantu adlaw niya iban aun tartantu bulan niya hambok isang ibadat hati niya wayroon oras wayroon adlaw wayroon waktu niya diin in mabaya mo siya hinangon open siya amoy sabatin siya rakato sin Allah subhanahu wa ta'ala biya din inupaman niya muna biya sin pagpangadji ha madrasa in pagpangadji ha madrasa hati niya baya tabang unuin ini adlaw hinangon mo iban sin waktu open siya ini ibadat dia akato
At in pagtuntut ilmu ibadat siya. In pagpangadji ibadat siya. Na pagtuntut ilmu open siya. Bukun suway-suway sa Ramadan, bukun suway-suway sa jalong niya, ini adlaw ini atau waktu ini open siya. Ibadat itu dia akad. Biasin pagsambayang tahiyatul masjid. Uno-uno waktu kau sibuk dadu, sibuk da adlaw, misan bulan uno, bang kau sumud palong sin masjid, sunat kaimu in sumambayang kau tahiyatul masjid. Open in waktu ni. Dengan mga open in waktu ni in pagzikir mo. Ibadat, dia akad sin Allah subhanahu wa ta'ala in magzikir. In magtasbih. Iban sin maguno, magbasa sin Quran. In ini uno-uno waktu hati niya open siya, dia akan katu ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in katan ibadat sibuk daon waktu, iban sin maluwag in waktu niya, biya tak nakatu sin Allah. Biya tak nakatu sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya tak nakatu sin mga sahabat amuin nakasakop nakazaman. Sin amuin pakarajaan pagibadat haja Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya in haupu bicara inan ibadat di nanatu manjari ini ganapan iban di natu namanjari hilangan sabab magat na sadya kita rendoon hauno India akan katu sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam magat na sadya kita haunin sunnah katu sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampa in pag-agad pasunnat iban papardaakan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukuman niya wajib siya. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala hafarman niya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ay inuuno India akan kaniu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agaran. Iban uno-uno in pianglangan niya ayaw niyo hinang. Amo yattu inamuin dalil bang biadi in kahalgaan sin pangangat na to panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang pasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ay lawang sin Allah subhanahu wa ta'ala in siratil mustaqim amunayan laung niya indan sabuntul-buntul agarani fattabi'u. Hati ni amin dia sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunayan indan sabuntul-buntul di na kau malaw. Di na kau malaw bang kau magadun hadannya. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uhu ay agad na kamurun. Wala tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabilihi. Ayaw na kamu mag-agad sin uno-uno pa amo indan wayroon piyang hindu sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay way na piyang hindu sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam sabab amo na yan indan hikapagpulak kanat niyo. Amo na yan indan amo in hikapagpulak kanat niyo riha dunya. Iban in amunayan long niya indan sa buntul-buntul. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Amunayan in pagwasihat long niya sinamuin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amuin makawa ng pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya bang kita rin makadhasyun na sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tartanto mapulak ka na din umat muslimin. Hangkan na bangaw magpagawa lang ini biya ini. Ubos wayroon pangandusan niya sunnat sin Nabi iban hinang sin mga sahabat. Ubos iyagat sin hangkatao tartanto malihong ginumat. Tartanto malihong ginumat. Tartanto ri kita mambo sabab di kita magadhabitikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita magadhabitikan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangyat to amuin na akad na to tartanto inyat to amuin ini kakahinang amuin maakad na to iban masampurna ipag-ibadat na to iban taymahon sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang na to. Ada punin hinang amuin wala miagad sulang siya ha
ini kakahinang sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban na kakahinang sin mga sahabat, iban sin mga salafus salih, inyatto amuin sababan di hikatay misang pangyanan nato iniyan ibadat. Misang pangyan nato iniyan ibadat. Pag-ibadat pa Allah atat kala wala siya miyakad hakawayaan sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hinang sin mga sahabat inyat turi siya tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, ay siu-siu in huminang sinhinang wairun na lang niya ini pakarajaan di kam ay wairun na nakaakat kakahina nga mong biasan paghinang na mo iniyan rad di siya tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang mayan kita ni makaabot iban makakawa sin unuin bitikan iban sin unuin panghindo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga maastay mahudnamo, mga umat muslimin, mga kiaridaan iwan kaulungan kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala. Di matong na isab in bulan in kamatauran sin mga muslimin habulan ini amuin misan yanon tamuin napaparak sila. Sabab sadya sin parakala hamuhok niya nan lang niya in ini ibadat. In ini paglasa po Allah kapanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamuhok na rin di parakala habulan ini amo na lang niya in pagyanon pagmaulod. Hati niya lang sin mga kaibanan in pagmaulod ini ibadat sa lapu-lapu. Sabab may talong niya amo na ini in waktu sin paglasata ipakita din paglasata pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay bang takitaon in mga sahabat sila na ini in labi in lasa nila pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibanin mga sahabat niya wayroon ibadat piaratong sin Allah ta'ala dia akan niya iban dia akan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sibu da in maaslam in sibu da in mabugat in sibu da in sibi-sibi iban sin mamaan in katan hinang sin sahabat radhiyallahu anhu katan hinang doon na paglasa pa Allah, doon na paglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon na paglaggo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang ini sin mga katan sahabat. Jari niya, paggahihinang, di paparakala pagmaulod, paparakala amuin paglaggo, amun yanan sin mga kaiwanan bago ihaw lang yung ibadat, haun ba isiw sahaba in nakahinang kani. Amuyan timuna muna pangasun. Sababin mga sahaba, bayan na sin sabat, hati niya manahut maaslag hihinang nila basta nga ibadat. Intanda niya, wairun ayat, di nila memorize muna. Pag nila ito na memorize, di na sila mag-memorize ayat. Sahing gari nila na mahinang. Inkaaungan si mga sahaba, wairun sunnat sin Nabi, hindi, wairun sahaba na kahinang, hihinang nila ito kata. Impaglasa nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun hambog sahaba, kaya lupahan ko sa jabang isong sahaba. Hawak tuman, nasagdaw siya sin mga kupar Quraish. Amuin papaway taon haunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di itod siya mamaita. Sambil iyan niya misan niyo pa kutuk-tukon tamaon di ko hibay tabang haunin tungod si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sababin paglasa sin sahabat ini bang niya hibay ta adakala mabinsa na Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya kausan niya iniyan pa misan pa kutuk-tukon niya tamaon di takamubaitaan panghaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambut yan to sifat sin mangbiyadin paglasa nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sambil amoy magfida sila. Amoy sila umuno tumampan pa Nabi. Bangman maging salain Nabi. Hapangagat nila sin agama Islam. Iban asa laggu paglasa nila pa. Ini Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa misan pagihat tunin laggu sin paglasa nila. Wala da sila nakapaghinang sinda sin paghinang Nabi bihat. Jari niya, pagka wala sila nakahinang manunjukin hinang ini, wala na siya kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na dia akan kato sin Allah, wala na dia akan kato sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kiamanan sin mga ulama, in mga hinang ini, hinang bukun perda sin Islam. Hinang lang niya bid'ah. Nariha word lang niya bid'ah, di mabaya sila ini magdungo. Sabab hapang hati nila in bid'ah, hati niya marayaw. In hinang lang niya bago marayaw, basta siya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain iyan sin mga salafus salih, kullu bid'atin dalala wa in ra'ahan nasa hasanah. In katan hinang bid'ah, hinang bid'ah lang ni hapang agama. Ini dalala, kalawungan siya. Misan hapangatod sin manusia, marayaw siya. Misan pahauno, hapangatod sin manusia, marayaw siya. Sabab maita, hati niya, biasin maghinang ini, hati niya lagun min Nabi, malingkat sana pangatod. Sa atat kala, wala siya, yang hindu sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang sin mga sahabat, ini hati niya, ini kalawungan da siya masing-masing. Banghangan pag-ibadat. Sabab in word Arabic sin dalal sin bid'ah law niya innovation. Hinang ba? Amoyatin literal meaning niya. Innovation, hinang bago. Hinang pagkaradyaan, wala na hinang sin nakauna. Amoyatin literal meaning niya. Sa bang kita marifa syariat hati niya bang dito literal meaning, makasuot na hinang bago, katan hinang bago. Biasin mga ilaw ini light, wayron hinang nakauna. Innovation, bago. Ini ni Jerry kato. Sabab bukon siya, halayin sin pag-ibadat. Bukon siya halayin sin diakan sin Allah. Biasin mga sasakatan, iban sin mga cellphone, iban sin mga camera, iban sin mga unoy kita mo pakaradyan dunya, ini haba sa Arab bid'ah siya. Innovation. Hinang bago siya. Pakaradyan bago siya. Ada po ni pakaradyan agama, wayron na siya bago. Nauna yung definition niya, amo na lang niya in bid'ah, hapag agama in katan hinang. Wayron piardakan sin Allah. Iban wayron piardakan sin mga sahaba. Ay sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban wala na hinang sin mga sahabat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyan yung pagtawag kaniya bid'ah siya. Hati niya bid'ah, innovation siya pag-agama. Then ini yang langan katut tayo sin agama na Islam. In maghinang kita ng ibadat bago. In maghinang kita ng ibadat, amin wala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa in kaida, in asal niya, in ilmu, amon lang niya ilmu tiblo, pagbasa mo. In karya salisin pag-agama, iban ibadat, in karya salisin pag-ibadat, in karya salin ni haram siya. Amurin hiyalal katu hinangun, amurin perdakan sin Allah, iban perdakan sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buas doon, misang pangyanan hisiyo'y nagnan kanang ibadat, bukun na siya yung ibadat. Iban haram na siya hinangun natin. Amurain halal, amin diakan sin Allah, iban diakan sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin hinang sin mga sahabat. Puas doon, misang pangyanan ibadat, bang siya wala hinang yan, haram siya hinang mo. Di siya man dyan hinang mo. Haram siya. Hati niya, misang mo pa hinang mo, gaman na pamagawa. Ang pa yung paghinang bago ang ibadat, labi in lagbog sin kadilikawan niya. Kadangerous niya, dahil sin maghinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in maghinang maksiyat, kaya ingatan mo ini haram. Kaya ingatan mo ini lawong, hinhinang mo ini haram, langgal sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala.
aw pawaktu bangkau kia tau pikan sin Allah magtawat kau. Sabab may tak kia ingatan mo haram siya. Kaya ingatan mo pianglangan siya sin Allah. Sumagawa. Mas labi in kadili kawan sin maghinang bago. Sabab hapangatod mo ini sa kabunnalan siya. Abutan na sa tsakaw sin kamatay, di mo siya ka hikawin hakabuhi mo, di mo siya malimpuas dengan ginhawabaran mo, sabab hapangatud mo inhinang inihinang bunnal, inhinang inihinang amo, inhinang ini amun ini kimugdan pada rajin Allah Ta'ala. Angkan na dilikaw siya, labiin ka dilikawan niya, pauno, paamuin hinang maksiat, amuin kaingatan ta, hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampa, bang kita mangawi-ngawi pahinang amuin, piarda ka apiang langan sin in Allah Subhanahu wa Ta'ala inyatu aun day sab makawa tadusa. Opposite siya sin bangkaw dumaak huminang pahinang marayaw aun makawa mo pahala. Sa bangkaw di maak nahinang kau suntuan amuin pahinang mangi yat turay sab makakawa day sab ko kangian sin taon nagniya. Sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Hatinya hisusiu indumaak atawakan huminang sinhinang marayaw ubus kia singuran sinamin hambuk tawayaon ang pahala niya makawa niya di biya sin pahala sin naghinang amoy di kahilangan pahala sin naghinang niyo. Hisiu-siu sabin huminang sin mangi amoy piarda pianglangan sin Allah ubus aon simingud kaniya na makakawa day sab siya kangian biya sin kangian sin naghinang di day sab kahilangan amuin kangian sin naghinang niyo. Hati niya delikado piligro in maghinang bago ha ini amuin haara mata amun hawala siara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palanggungan haagam Islam, murah-murahan marini makawa kita niyo pangatya manutiyo bang mayanet to ini kya pahaman na to iwan sinamuin kya hatihan na to batdaman kita niyo di makawa maabi-abi sin mga isyo nag-abi-abi amin hinang pagaradyaan ibadat wala na piardaakan sin agaman na to amunin agaman na to sa buntol-buntol agaman na to sa ini agaman ini sa lingkat-lingkat angkan na lang sinambok alin nagiyan bang law niya bang aon law niya ini nagiyan ini pag-agama kulang pa siya amuin ganapan ta pa siya ini biya dalong niya iyan ni Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin ini nahayanan siya wala niya piya sampay kata din pag-agama among piya akan sin Allah sabab long niya matan timurun na yung ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum hati niya haadlaw ini kiumplit ko na diukup ko na kanyo haain agaman hati niya bang aon panagyan bukong pa jukup duwangan tapasin yaon na jukup na ibadat piardaakan kato biyan na taot ibadat ati ganapan tapanganan tayo ni ibadat ati niya biya daiyan natulong yan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkulang siya hati niya kulang impia sampai niya mari ini daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab lang niya biyaita na sin Allah sabon na ito diukup niya na in agama na ito agama Islam doon hanabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumalawat kita ni Nabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansuril Islam wal muslimin Allahumma ansuril Islam wal muslimin Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ittiba'an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.